sigade umzila sonke uma ngabe sibona ukuthi khona into omunye ongayiboni go deeper uyibuza ukuthi yini inkinga la ngoba kuyakhombisa ukuthi khona inkinga uFloyd Shivambu sonke simamukele kahle ngelikhulu futhi isasasa uyena umuntu obefike ngemishini yakhe bekade efike but asikho babulo kundana babamagaye ikhona lento echaphazela kakhulu ifamily kaZuma ifamily kaZuma ithuka left and right and wonke umuntu ofuna ukufeza into yakhe uvele nje athuke ifamily yakanxamalala ngendlela futhi angayithuka ngayo uthini ukuphawula kwakho Magayi kuloko mhlambe babukhomo sibonge futhi ukuthi noma ngingayena umkhulumeli wakaZuma lokho angicacise kodwa ngizokhuluma ngomsebenzi ngoba umsebenzi wabo usithinta sonke and mangabe sibona ukuthi mhlambe khona ama comrade la ishayisa khona sikwazi ukuthi sikhalimane nawo mangabe kune information ayaziyo nawo kumele ukuthi asitshele ukuthi kwenzekeni but ke uyenza ngeevidence ngoba upresident wethu konke asifundise yona sokuthi mangabe ukhuluma ngento ukuthi ukhomo wenza ukuthi iba neevidence ungasebenzi ngento i-evidence ungenayo iyo le evidence le esibekela ekutheni uFloyd azamiswe ngingakangeni nje elokhuzeni yakaZuma ngingene ekutheni azamiswe ngoba mina into engayenza ngaqoqa i-evidence nge-event ngabona izinto ezirong izodwa futhi kwangazi ukuthi khona umuntu oyehambe ngikhombisa ethi buka la buza lokho ngathiwa ama discrepancy ayekhona emaningi kakhulu i-event abantu babuka ama numbers masikhuluma nge-constituency ye-MK but ithini into esasiyibuka ukuhleleka ukuthi kuhleleke kanjani kungabe imali zisetshenziswe kanjani zisetshenziswela ini okwagcina kuze kube inamhlanje asikaze leyo report isiyithole ngoba enye yezinto mina eyangixhatha kakhulu no SG mhlawumbe ne high command abanye babo ayibonke ukuthi ngabuza kakhulu ingakho isystem yaze yangikhahlela mase kubuyiswa istructure ngashiwa ngaphandle khoma ngoba kubona kathi lo muntu uzoba inkinga akacontroleka ngithi abantu baye bafuna umuntu abazomcontrola so uma ungacontroleki ayi abantu abakufuni but ke sibuye ke size la imbuzweni wakho khoma ukuthi yazi abantu mabekhuluma kancane Magayi ngingawuphoza umbuzo wami ngingawuphoza umbuzo wami kancane ngoba ngawuphoza ngoba usuthi into indaba ebaleka kakhulu indaba yaseMabhida kuningi ukukhuluma okukhona ngeMosmabhida kunomuntu ongayazi ukuthi kwenzakalani kunomuntu owayekhona eMosmabhida namhlanje osakhala ngendlela impatho eyaba ngayo eMosmabhida mhlawumbe ungasibeka nje 1 2 uthi eMabhida kahle kahle kwenzakalani iziphi into ezenzeka ukuze sikwazi ukuthi nombani mhlambe nolimela phoya namhlanje ukuthi hayi no akona kongonakele kangako but imonakalo nje eyenziya ngaphakathi liyagcina nawe usuloke eceleni ngaphandle mhlamba ke ngiqale laphana ekudleni khomo ukuthi ayikho into yangiphatha kabi njengokuthi abantu bangadli and ayikho into yangiphatha kabi njengokuthi abantu abakuthola ukudla konakele ayikho into yangiphatha kabi mangizotshelwa icomrade laligada ukudla ukuthi nakho ukudla kuphela ngale matendeni okulihlaza ngishiye amatende egcwele kodwa ngiyasaba ngendlela abantu abakuzungeza ngayo lokuyakudla ungathi kuzontshontshwa ngathi ngempela mangifika kulawo matende aye 2 or 3 mangaphosisi hey khomo abantu bakuthatha ukudla ama rice amakabishi amakoldrumuke awu6 enyama aduka wakaza atholakala namhlanje ukuthi ashonaphi kuphinde futhi kuzoba abadayisi laba babedayisa iregala yomkhonto mabekhokhiswa befaka imali kwi-account i-account engiyidlulisileke kodwa ku-president ukuthi akakahamba yobheka ukuthi imali yafakwa kule account abadayisa babeyifaka kuyona ngabe iyatholakala yini ukuthi isakhona noma yashonaphi
ungakwazi ukubona ukuthi isecurity yase stadium yabiza malini ngenxa indaba ngithinta lezi zinto khoma usongibuyisele emuva ngenxa yokuthi yabona ngingathi bafethu umkhonto ugijima besinabantu akade benza isecurity kumkhonto bengakhokhelwa namhlanje ababhekwa ngisho ukubhekwa ngisho kunoma yipi event ababhekwa ngisho ade berend service yabo free benga lokhuzi benga charge kuphinde kuzoba osomabhizinisi akade belekelela umkhonto kuma lokhuzana kuma sub region kuma ward kuze kuyofika kwi region osomabhizinisi ngisho amabhengela ukuthi ake beyohlala kamnandi badle kamnandi kade bewulekelela umkhonto kuphinde kuzoba zonal coordinator convener lokho nje ungakucabanga khomo abazange baze bathole lutho okubatshela cha ake sibanese labantu kade besebenza behlela i-event ukuthi event ayenzeke ibe khona abazange baze banakwe kuphinde futhi khomo kube amakhosi uzokhumbula ngisazi ukuthi uQueen bani sengimlibele ngaba visitor kaningi eHilton ngibafica behleli benganesiwe bengatsheli ukuthi okay bakuphi nani futhi uyabafica eHilton uthi ushona ngala stadium sebengala stadium uyacabanga labantu isidima sabo ukuthi isidima sabo sinjani amakhosi njalo kodwa ayinganakwe ngendlela eyisimanga umuntu wazwabona ukuthi yazi ukuthini ukuze ngiphume kulento ngcono ngibaleke ngoba nawe usunamahloni awusazi labantu ukuthi uzobenza njani so ke iwona wonke ama discrepancy lawo enzekile ebabukhomo engemabhida but enkulu kakhulu imali yokuthi imali yasemabhida ngempela yashonaphi ngoba mangabe sizokhumbula kahle ukuthi njoba ngeke ngibanga umsindo nje bese ngithi ke cha noma ngibanga umsindo noma bangangifaka amasondo ngiqoshwe aseke esikhathini khomo la esothi khona siphila ngecorruption because icorruption siyibonile ukuthi senzene empilweni zethu sibonile ukuthi lenzeni izwe lethu mawuthi uyabheka ukuthi ngomhla ka6 kwathatha 26 million eKZN ngomhla ka18 awusekho awusakwazi ukwenza angeke nginabe kakhulu kulezo zinto because khona izinto ezithintekayo mangithinta lawo ma figures leyo mali ayisekho sekukhona izinto ezingasenzeki emva kwayo isishoniphi le mali so zonke ke lezi zinto lezi zingidalele mina ukuthi ngithi angikwazi mina ukuba kwiphathe nje angizukubaleka but sizoyilungisa singaphakathi le party ngoba ukubaleka kuzokusisiza abantu babe nethemba mabebona umkhonto ukuthi uzoshintsha impilo zabantu so kodwa mabe sisana abantu abanje ngaphakathi abasebenzisa imali budedenga njena kusho ukuthi asiyindawo so izona izinto ke lezi ke zadala ukuthi umuntu emkhontweni kubongaza ukuthi urebellious noma abantu bamthathisa kohlanya kodwa ke ekungijabulisayo ukuthi konke ngangikusho noma abantu bengeke bakwazi kodwa kube yiqiniso ukuthi khona ubudedengu obenzeka ngemabhida Magayi yazi into ebhlungu kakhulu ukuthi sike seza kuthiwa ulokhunjana uSG uke wakhuluma ngendaba zeimali withdrawayo kodwa ngiyakhumbula ukuthi endaweni yasemabhida ngoDisemba umuntu ayewuthija ukuba kambe awuphinde kom umuntu wade uTG emabhida kwakuba kwakuthandi mthandi umthandi kwasephuma ngawo Disemba kwafike siya emabhida kwakumenzi eMagubane kuthema sekuphakathi kwangazi ukuthi khona inkinga etholakalile kwayeseyashintshwa uMagubane kwangena uThanti Mthandi okwathi nje emva kwemabhida ukuphela kwayo wavane wa resign wathi busy njengoba sazi ukuthi udokotela uya umsebenzi wakhe wansuku zonke awazi nawo awufundela so siyayeka kwipolitiki but okwajeka kwayisimanga mayiseba i-detachment uma ngabe seba i-detachment la afa kwakhona kwaxake ukuthi manje hawu akasabi ngani busy uThanti Mthandi so asazi ukuthi yini embalekisa asikakatholi namanje ioffice ekade lishiye lona lasano ba
Akekho umuntu owalivala ioffice Khomo ngokukhumbula kwami kwasala nje ngicabanga ukuthi kwakusala yona istructure sasikade sikhona but ukuthi ama transaction abekade enzo ubani anginaso leso siqiniseko kodwa ke lokho engizokusho ke ama hearsay ekungakona ukuthi kuyikona ukuthi wayesakwazi ukuaccess i-account asiza lekelele kuma transaction but ke njoba ngishilo ngathi ke lokho ke ama hearsay anginaso isiqiniseko. Okay, ake siqhubeke lana kwiZuma family kulok athekwa okungaka Magayi uthini uPaula kwakho? Ukuphawula kwami uathekwa kwelokhuzana njoba ngithi nginqene ukuspecifya igama mhlambe angicacise ukuthi uathekwa kaDuduzile masikhumbula ma comrade sonke ukuthi uDuduzile amacaleni kababa wakhe selokhu ama naye size sidabuke sithi kodwa lengane bakithi ubabwayo noma ekuphi ihlale ikhona lengane ngempela ubabwayo iyamthanda and iyamvikela sikhumbule futhi phela ukuthi abantu bayayithatha iadvantage yokulunga kwa president wethu ubaba uZuma baphinde bayithathe futhi advantage yokukhula kwakhe uNkulunkulu emnikele iminyaka amnike yona bese beyi-abuse bese kuthi mangabe ebona izinto ezi-abuser uyise bese kwesinye isikhathi ke avuke ngoba angisho ukuthi akukho okubi noma mhlawumbe abantu ayaye mhlambe abafaka umuntu ehlweni noma bafile ongazi ukuthi uyabachukuluza noma akabaphethe kahle angithi umuntu ngiyangithi umuntu asimazi Khomo njengoba nawe nje Khomo awuhlali nami kodwa uMagayi uyamazi so ke awukwazi uqinisekisa ukuthi uMagayi ukuthi cha likhona iside la Duduzile engingalazi kodwa ke ngizokhuluma ngalele engilaziyo so abantu mangabe bekhuluma ngikhuluma ngokuathekwa sizobuyela lapha nemuva ukuthi yazi ukuthi abantu khona okwangibuza ngeconsistency ukuthi why iMK party ingabi nomgqiqo ofanayo mangabe idila nezinto ngase bethathela kuyini njalo bethathela ukuthi kwathi kunomhlangano eCape Town wama MPs la uShivambu comrade Shivambu afika khona neconstitution bezoyilungisa kwase kubonakala ukuthi khona la ngaphakathi ophethe iconstitution yeEFF so mangabe establisha ilokhuzana iconstitution le eyakha iphethe so kwaze kuthiwa ongazi ukuthi wena usiphathele iconstitution yeEFF zasusana lapho ke angeke ke ngingene emagameni onke asetshenziswa kodwa okunye nje okwavela kwaba ukuthi wayezofika futhi ezobatshela ukuthi khona ama comrade azowakhipha ngoJune eParliament afake amanye remember ke Khomo ukuthi bekunaleyanto leyana ebikade ikhulumisa yokuthi ongazi ukuthi kulandwa ama comrade eEFF azongena kuma position ngala kwiMK party so kwaba ke naleyo heated moment leyo eyadala ukuthi uDuduzile naye mhlawumbe ngokucasuka kwakhe azakhipha amagama mhlawumbe kwangafanele awakhiphe but ngizotshela abantu ukuthi sifika kanjani lapho cha Khomo sifika ngokuthi kudala ama report engena ku president ngo comrade uSG kudala engena ama complaint hayi ukuthi ama complaint aqala ngaleli langa laseParliament la kwakuhlangene khona ama MPs so njengoba ama complaint engena eqhubeka uFloyd ngoba uFloyd uComrade Floyd uhlobo olibuldozayo malenza izinto awubulldoze mawenza izinto silidile eyintweni eziningi nje silidile abantu number 1 ubanikeza irespect ubanikeza ithuba lokuphefumula ubanikeza ithuba lokucabanga at the same time ububafunda ukuthi bawuhlobo luni lomuntu if ufuna ukufaka into kubona yipi system ongayisebenzisa ukuthi bayireceive leyo nto not ukuthi uyohlala uwina futhi mawenza lezo zinto but ngisho nje ama basic okungena umuntu ukuthi umuntu fanele umfunde umhloniphe
bese kuthi nalento oyiphethe uyifake ngendlela kuyena and umenze ayi understand ngoba kungenzeka ukuthi angayi understand. Khumbulani ukuthi iMK party mayivulwa kusukume wonke umuntu kwasukuma abantu abadala kakhulukazi bajoyina iMK party kwayibona abaningi abanye kade bazihlalela emakhaya imiqondo yabe isibuthundu nani ungabala kuningi. So umuntu ofika entweni enjengale eyakhiwayo fanele uzinike leso space. I know ukuthi isikhathi asikho fanele kusetshenzwe kodwa ke it worth trying kunokuthi ungazami. So ke explode kaDuduzile kusuka lapho ke comrade Khomo ukuthi kune build up yalento kuze kuzofika ngaleli langa abhasta ngalo. Yini ke njalo ilento yokuthi ucomrade president ubaba uZuma unendlela yakhe bafowethu yokwenza izinto. Yabona indlela abantu akade bethutheleka ngayo enkandla beyobika izinto ezenzakalayo. Ubeva nakutshela athi hayi bengingayazi ke leyo, hayi ngeke fanele ilungiswe, hayi sekuphelileke njalo uphume wena uzutshela abantu ukuthi hayi yabona ke le ntate ngiyoyibika ku president, hayi uzoyilungisa masishana. Hawu uyobona kuphela u2 months. So lento ke yadala ilokhuzana kubantu ukuthi babhoyile Khomo babhoyile abantu baze ba explode abantu abafana noDuduzile nami ngomunye wabantu aba explode. So ke ngizama ukusho ukuthi abantu ke abayiyeke lento yokuthi uDuduzile mhlawumbe une control kwamanye ama decision athathwayo kwiMK party. Kodwa into engiyifundile ngoComrade Zuma ngisho ngamtshela ini mangayithathi leyo nto akayithathi nami nginingi izinto engimtshele zona ukuthi angikhulumi ke mina ngegama lomuntu mangabe ngiye ku President Zuma ngikhuluma ngomsebenzi ngithi president yazi masingenza kanje senze kanje athi uqinisile athi no leyo nto ngizoyenza uthi uyabona leyo nto akayenzi wenza enye ngobani aka influence abantu uthi uyayibuka bese ethatha decision. So ke ngakho ngithi ake sibakhiphe noma abantu abawuyeke lo mcabango wokuthi uDuduzile une influence enkulu kubaba wakhe kodwa mina engikwazi kangcono noma engifike ngakubona iprotection ayinikeza ubaba wakhe than other thing. Magaye siyabonga nje kakhulu abantu abaningi badlala abantu abangaphesheya obabeze bethuka besho yonke into begcina bengasazi story. Uma uzoreversa kahle Magaye kule kaDuduzile ngesikhathi uKhumalo ephuma wakhala ngoDuduzile wathi ile ntombazane le eyinkinga eduze kaNcamalala kodwa masubheka futhi yena Khumalo futhi khona amantshontsho awatholile abanjwe ukuthi hayi khona sekutholile ngasemalini enikwa yilabo anikezwe ibona. So wabosho ukuba kaDuduzile eduze kaBaNcamalala kumenze mhlambe wabanjwa yabona ukuthi ingakethi ile ngane le eba ingozi. So izona into ezibaleka kakhulu futhi lezo ukuthi yini la kubeka Magaye bandla ngingasho babukhomo njoba uthinta indaba kaMntungwa uComrade Mntungwa ukuthi akukuningi engingakusho njengoba ngishilo ngathi umuntu namaside amaningi eyedwa engikwaziyo ngomuntu khona iside elihle khona iside elimbi kuya ngokuthi wena ubukele iphi ngaleso sikhathi makwenzekani. So angazi ukuthi uKhumalo wayibukele iphi iside noma kuphi laba bephikisana khona mhlambe bangazwana. So ngizoma nje ekutheni umuntu simazi ngamaside amaningi kodwa engikushoyo mina engifika ngakubona ngesikhathi mina engibe naso nabo kusokuthi he's protecting his father isikhathi esiningi because ubuye upresident wethu alunge lokhu okudlulela abantu bese beyama abuser ngokulunga kwakhe. So ke iyona into engiyaye ngiyibone leyo Comrade Khomo mina ngingayisho. Siyabonga nje kakhulu nje Magaye sibonga kakhulu nje xa unamandla. Ikhona into Magaye engicabanga ukuthi iyenzeka kuyimanje le
yokuntshontshwa kwedatha lomkhonto wesizwe ithini into yawo magaya leyo nto le ngiyahlupheka ke mina babukhomo ngoba zonke izinto eziningi zifikela kumina sengingakusho nje ukuthi ngomunye wabantu owakhonjwa kodwa ke into engiyenza ayinayo appointment letter so abantu ke baye ba expect ukuthi uzoba ne-appointment letter noma kwenziwe i-press conference ukuze bakubone ukuthi upresident ukusekwenze ini mangabe ngikhuluma kanjalo ngikhuluma ngokuthi yazi abantu abaningi abayazi indlela upresident Zuma asebenza ngayo upresident Zuma khoma mawufika kuyena njengoba uyena nje mfundisi wami uzofika akutshela athi ngicela uhambe ongenzela leyanto akazukumemezela ukuthi uthe hamba okwenza leyanto uzofuna uyenze i-order leyo phela sikhumbula ukuthi upresident Zuma isosha uphelele kade commander amasosha kwi-exile so mayekutshela nawe njengoba sihambe sizibiza ngama-commander nje sama civilian uzi-civilian ngiyi-commander ingako ngichazile into yokuthi ake siyeke lento yosithi yonke sizibize ngama-commander ngoba ungathi asisakhomandeki manje sonke asisezwa singcono sibuyele entweni yokuthi sama-comrade ngoba mangabe phela sesama-commander sonke kusho ukuthi ubani olalela omunye so iyona nto ke mhlawumbe enye naye isifo kuthina noma idemoni lento yolukhu siyibiza ngama-commander kanti asikhomandi sonke so ke lento ke yedatha ifikile kumina khomo ukuthi kunedatha eliqoqwayo kuma region ahlukahlukene kakhulukazi ke mina njengoba ngise KZN nje futhi ngiseThekwini bayasha abantu ukuthi bebenikezwa ama deadline futhi lento ibisiyenzeka kakhulu njengoba uFloyd ethe uzophuma ayoconsulta so ke siyazi ke thinto bezobe ngaconsult uFloyd bezobe efuna ukwenza lento ekuthiwa i-foundation deed ukuyakufanele ukuthi mangabe uregister iqembu kubonakale ngempela ukuthi ama numbers unawo angazi ke noma isiyenziwa in electronical because ngibone esekhiphe into eyiform okwazi ukuyigcwalisa nje online ubusu uyayisubmit or ke mhlawumbe izobisho kona ukuthi nonamba abantu bayavuma ukuthi uyokwenza iparty angazi why ebuza uFloyd ngoba bekufanele avane enze iparty ngoba idecision ngicabanga ukuthi useyithathile yokuthi uyokwenza iparty indaba ngisho njalo na yokuthi idecision useyithathile lento ngiyibone hayi ukuthi siyibone ngiyibone 4 months back mayiqala ebeka ama structures upresident engavumile ukuthi akuyobekwa ama structures wonke ama region kwabekwa ama structures esizwa ke kodwa abanye abantu abakhona ngaphakathi kwi high command ekade bemsiza ukuthi cha thatha lo kuona wonke ama region throughout South Africa ilapho engibone khona ke mina no yawuchitha umuntu inkonyana akuyonakala waphinda futhi wafaka ama detachment mangikhumbula nje i-detachment yaseMpumalanga ekumenzi Magubane owashiya naye engasivalidisanga ngazibuza ukuthi ngoba umenzi kade uTJ asitshelwe lutho ngokushiya kwakhe siyazisolela nje ukuthi kwenzakaleni why esethathwe wenziwa uTJ eMpumalanga kuphinde futhi kuba uMaseko ke wahamba bakithi eya kwi-profession yakhe njengodokotela waphinde wabuya uMaseko wamthatha wamusa kwenye mangaphosisi ngisanomise Northwestini mangaphosisi waphinde wathatha yena umthanto wathi ngeke yena asangena kwipolitiki ubhizi kakhulu ipolitiki idinga isikhathi ngeke yena sakwazi wamshonisa le I think eWestern Cape nakhona mangaphosisi wathatha uComrade uDalimpofu wamfaka eEastern Cape and ngasho ngathi lento eyenziwa uComrade Floyd ngiyayibona mina ukuthi wenzani labantu bayo recruit bathi ba recruitela yena ngakusho nje ngangakufihla namanje ngisakusho bayo recruiter bayo sensitizer ama comrade akulezi indawo ukuthi khona into ezokwenzeka ngibe futhi sengihlangana nomuntu omunye obengixoxela ethi hey kade ngirecruitwa la ngithi urecruitwelani uthi hayi khona into ezayo
ngoba iMK ungazuthi abantu ayibafuna ukuphuma kuyona labantu abadala kade bekhona now ngempela engase ngiyayishintsha ke itopic ngoba ngavane ngazuse ngibuza imibuzo asezoqala ukuyi-understand ukuthi why ngibuza ngase ngimiyeka kanjalo so lento yemayibuye if ukuthi lona gama elizogcina lisebenzile ayingithusi because i-structure seziyaphila la ngaphakathi and njengamanje kuqoqwa idatha njengoba ngikhuluma nawe nje khona kade bengifonela aye eThekwini ngaphandle kweTheku naseMpumalanga ukuthi kuqoqwa idatha kuthiwa i-structure emawadini abasubmit yini kwenziwelani na lezi structure kuthiwa azilethwe zizoconvertwa to i-organization ziconvertelwe i-organization entsha lesikhona le organization izovuka zonke i-structure seyibekiwe sezi-right ngeke iqale i-groundwork njengathi besigijima i-groundwork so ke ibengiqwashisa ke abantu ngiyaleliwe ngizoyiphinda leyo ngiyaleliwe uthike umbuzo welinye icomrade elikhona nje kwenye indawo why kuze kwakhulunywa nami ngishilo ke ngathi ucomrade Zuma uyakwazi ukuqoka athi hambe yokwenza into ethile hambe osho ukuthi mina osho njalo ukuthi abantu bathini I don't care hamba osho leyo nto wena so ke ngabatshela ke abantu ukuthi ngiyaniqwashisa ke enye into akume ukuqoka kwama structures because enye into bese kukhishwa ama structure abantu abakhona kuma structures try seke sesishintsha ubuholi la sekuphuthunwa nje khomo usubona ukuthi ayikhona ke into errong esiyenziwa ke manje la ngaphakathi ngoba vele kuyabonakala ukuthi uFloyd lento uFloyd akazelanga kwiMK ukuzoyiphakamisa wathunywa uComrade Floyd uyazi naye ngaphakathi kuyena ukuthi wathunywa to destroy iorganization khumbulani phela ukuthi abelungu babonile after May 29 ukuthi ayibo nayi political party ngoba u2/3 majority sawuthola lento angifuni ngisho i-debate uma ubuka ukuthi iscreen sacishwa nini kwathatha isikhathi esingakanani ukuthi se restorishwe uyabona ukuthi khona ukugango kwakwenziwa bayazi ukuthi ama numbers sawathola because everybody waye happy ngokuqhamuka komkhonto wesizwe befuna ukuthi abantu bathole iqembu elisha so ke zonke ke lezi zinto ke abelungu bayaplana abahleli mawubuka ukuthi ngoJuly uRupert ukwazile emva kokhetho ukuthi ahlangane futhi again noFloyd and mawufunda istatement uyathola ukuthi uFloyd kudala ahlangana noRupert ngoba khona la uRupert azasho khona ukuthi kuzokhethwa unkosazana Zuma kuzobanga angisho njalo kuzobanga unkosazana Zuma no Ramaphosa yena ama result wayisewazi ngokutshelwa uFloyd wamtshela ukuthi hayi uRamaphosa uzowina so uyayibuka ke lento ukuthi lento ayiqalanga namhlanje kade lento yaqala uComrade Floyd eganga edayisa umzabalazo akaqali namhlanje so namanje ke yini abekade ezoyenza entsha ukubona futhi ukuthi ngempela umzabalazo wethu uqedile ukuvala avala ama office wawenza awu11 zibuzeka ukuthi bekwenzekani ngoshintshi obukade ukhona khona la avalwa thaqa amalokhuzana but ingakho ngithi ezinye izinto zisensitive khomo ngoba sizikhuluma lana kuya recordwa kwenziwani but nje mhlawumbe umuntu akakayeke ezinye zezinto ukuzithinta but okungakusho ukuthi imess ayenzile la ngaphakathi kwiMK inkulu kakhulu mangiza kuma appointment ama region benza sure kuma appointment ama region ukuthi balanda abantu abangakwazi ukubaphikisa nabantu abalambele ikhundla kakhulu abazoba yes sir iyona nto ke yenzekile kuma region angisho ukuthi kubona wonke kodwa kuma region amaningi basetshenziswa labantu bakhandwa labantu ongangokuthi ngisho ama comrade efuna ukwenza ama program abeba ne problem yokuthi excuse me yokuthi la lezi structure ibekiwe izona ezivimba okudlula wonke umuntu and mangabe utwenza iprogram zize zicacise zithi awukwazi ukwenza iprogram ungadlulanga kuthina noma usingekho involved mangabe khona nje imashe ngayenza mangibuya ngiza la ngihlala khona ngoba kuya kube ngcono ukulinganisa ngendawo ohlala kuyona lapha yana khomo sasiyomashela ivet but ukuthi socela umacingwane semnikeza memorandum
kwaphuma izincwadi ngokusheshsha ukuthi abantu beMK Party abangazihlanganisi naleyo mashi. Ngitshele Khomo siyokhalela iVet ukuthi nako iVet ayinganyuswa, but because abantu banefear yokuthi sesithe sicela umacingwana sebebona ukuthi kusho ukuthi kuyokhulunywa ngathi la ukuthi asiphume. Uyayibona leyo so ke kwacaca ukuthi lezi structure lezi ngempela bayazi ukuthi yini into abayibekele zona. Khona kobuzayo indaba ka7 million. Indaba ka7 million angeke ngize ngiyiphendule Khomo ngoba ngiyabona la screenini ngoba sizoyiyekela kwi-audit leyo nto. Angithi ngeke ngithenge ngize ngikhulume ngento engingayazi nengingazange ngaze ngayibona. uFloyd uyibonile ubeyiphathi yayo. Umbuzo why engayireportanga because nayo implicated phela kade ephakathi into engayireport mangabe bi wrong. So ke akakwazi ukuphuma besethi kuno 7 million akayikhiphe evidence sibone or audit ngoba i-audit I think izoze ka government ibheke sesozwa ngayo. So ngicela nje ukungawuphenduli leyo nto le ka 7 million. So ke ingakho ke ngitheke abantu abagade into ye data yabo ukuthi iqoqwa kanjani. Because kuthiwa kwi-form bhalisa igama lakho, ufake i-ID number, ufake inamba yefone ne-address and so forth. So leyo nto umuntu mawusumnikeze leyo nto sumnikeze igunya lokuthi angakufaka noma ikuphi. Usumnikeze igunya lokuthi ka IEC mangabe sekiwa ka IEC njoba kuzovula iwini nje lokuthi kuzovotwa ngo2027. Angibakhumbuza abantu 2027 sebejahile uthi bathi bona 2026 bayokwazi abantu ukungena ka IEC ngale information oyifake kulama forms. Bakuthathe bawukuyalinganisa, bakutshala eNorth West, bakuthathe bawukutshala eKing Cetshwayo, bakuthathe ngoba yithi sinikeza abantu esingasabathembi, sabanikeza information ngoba into ka Floyd angifuni ukuqamba manga ka Comrade Floyd, I'm sorry, iyaphila la ngaphakathi. Leyo angeke size siyibalekele and kuzoba nzima Comrade Khomo nabalandeli ba live ukuthi siyibone ngenxa yokuthi labantu abashilo ukuthi sisijikile. Sizobazi thina ukuthi base umkhonto kanti abasewona. So ke mhlawumbe ake ngibeke lapho ke lento ye data. Ya kule data enye into engizwile ngizwe lento ethi ekuthiwa izikipa zomkhonto abayikhumulile. Bafika beqokile kuwena kodwa bakhuluma enye language. Abakhulumi ngomkhonto manje kuwena sebefika kuwena. Bafike sebekutshela nje ngokunye, sebexeka umkhonto wesizwe, bakutshele ngenye ngokunye. So usho ukuthi abantu bomkhonto wesizwe kumele baqaphele ngawo wonke amandla. Magaya into engifuna ukuyibuza la enye ebingikhathaza ngaze ngenza ivideo ikhathazekile ne. Umkhonto wesizwe uyi-umbrella yey'nkinga zethu South Africa. Yebo. Umkhonto nje uwodwa nje uyi-umbrella yazo zonke inkinga esinazo eSouth Africa. Kulamaqembu lawa avukayo ngaphakathi emkhontweni wesizwe. Kuthini ukuphawula kwakho ngawo ngoba nginombuzo engifisa ukubuza but inkinga angazi ubani engambuza ukuthi kulamaqembu onke lawa khona ngaphansi komkhonto wesizwe. Iyiphi into eniza nayo engeke izenziwe umkhonto wesizwe? Iyiphi into ehlukile eniza nayo nina kodwa umkhonto wesizwe ongakwazi ukuyenza? Kuthini ukuphawula kwakho ngalamaqembu lawa angaphansi komkhonto wesizwe? Yini umsebenzi wawo wona engaphansi komkhonto wesizwe ngoba wonke lamaqembu ilokhunjana imayibuye yaqalima ukuthi hayi umkhonto wesizwe kwaphinda kwazoba yini Mausi Union, hayi umkhonto wesizwe inkambe la Labour Desk, umkhonto wesizwe iPCC nayo seyibona yagijima kakhulu manje nawo umkhonto wesizwe. Yini umsebenzi wawo wonke lamaqembu lawo? Asibonge Khomo, mhlawumbe ake ngiqale lapha kwi Labour Desk. Angizukungena ke kuma details amaningi ngoba lawo ma division anabantu bawo abawaholayo, kodwa ngenhlanhla ngokuthi umkhonto wesizwe ngo-understanda wonke yini engenza ngu-understande wonke is because bengumhlanganisi wezinye zezinto ukuthi le political party ayibe nazo lezi zinto ezizolekelela ngoba khumbula ukuthi kunabantu
abangafuni ukungena eqenjini lepolitiki kodwa abathanda ukuhlala lapha nocingweni noma kwi-fence babe kwi-fence babukele labantu ke ubaheha kanjani na ubaheha ngokuthi ubafake kuma civic organization njengoba ubalile ukuthi kumkhonto wesizwe ithe imkhonto wesizwe mawuqhamuka kwaqhamuka iPCC cishe kuba kanye eholwa uPresident Zuma angikuphinde iPCC lebangisa umsindo uPresident wayo uPresident Zuma yini umsebenzi wayo na angizokukhuluma ngama structures ngoba ngiyaye ngibe careful ngoba ngumholi ophusile ekhanda akufanele makune conflict bese nawe uthela usawuthi esilondeni ukuthi conflict ayikhulu iqhubeke ngoba mangaqala ngikhulume ngama structures izongidonsa lento khomo ukuthi ngize ngithi isiphe is right isiphe is wrong am structure ayifaki yes angifuni ke ukungena kulonto but ngizongena ngokuthi ikhanda le lenhlangano yabahlali ekuthiwa iPCC uPresident Zuma so yini ke umsebenzi wayo na eyokuthi ayiphume iyolanda abantu abangekho kwipolitiki nabakhona kwipolitiki kodwa kwamanye amaqembu hayi ukuthi urecruite ngaphakathi iMK ngoba lento izodala iconfusion kuze kube sengathi manje iMK isiwu2 khona ebizwa ngePCC khona ebizwa ngeMK I think lento kubafowethu nala kushayisana khona ngomqondo iclear iyayenza sense akuphunywe kuyolandwa labantu abangekho kwipolitiki nabakhona but abakwamanye amaqembu ubalandelani na lama comrade uwalandela lama comrade ukuthi kuzokhulunywa ngezinto zabahlali ezenzeka zonke izinsuku eindaweni abahlala kuzona yini lento ekhulunywayo kungaba ukuvandalizwa kwezikole kuntshontshwe impahla yesikole kungaba umgaqo ongcolile ongasabhushwa umasipala kungaba amahlathi angasabhushwa umasipala kungaba amanzi anqamuka njalo njengoba sinenkinga yamanzi eSouth Africa amanzi anqamuka njalo amanzi avuzayo ugesi ohamba njalo uhamba izinsuku ungalungiswa kuningi ke ongakubala kulezi zinto angeke ngiqede konke so ke ithi ke lento inhlangano zabahlali kufanele zisukume njengoba kukhona enye nje ngaphansi kweMK party isaCOSCO mangiyibiza kahle mangicabanga ukuthi ngiyibiza kahle nayo futhi is a civic organization nayo yenza into efanayo umbuzo ke manje engizibuza wona ukuthi why lama civic organization amanye evuka manje sekuvele sekunePCC ezi align neMK usuyayibona ke inkinga ukuthi kuphi inkinga iqala kuma position akekho umuntu ofuna ukuma lapho otshanini abuka istage kade ngikwi position mina ngo organizer waseThekwini kodwa selokhu ngaphuma ngima lapho otshanini ngilalele njengabantu bonke kuphele ngihambe but angiyekile ukudefenda iorganization so abantu abakufunde ukuthi asimotshanini sibuka upresident noma abantu abase stage si understand ukuthi akuseyona eyethi 10 ukuma lapha phezulu sibuka abantu asingayenzi lento ibe iculture noma siyenze ifaneleke kuthina ukuthi ithina esizohlala sibuka abantu emakhanda thina asifuni ukuyobukwa emakhanda so ke uComrade Floyd njengoba engashiyile futhi mina ngiyajabula uFloyd ukuthi akashiyanga uFloyd nje akangashiyi futhi nje ngiyafisa nje bangamgxoshi uFloyd abe khona sibe naye makune program uComrade Floyd eze sime naye otshanini sibuke lapha estage njengoba naye kade abone ukuthi kunjani ukubuka ngale ngaphesheya iPride yakangavuma lo muntu iPride engaka ingakho ngithi ngiyamcela ngoba uyabona besala ngaphakathi engaresignile engaqotshiwe usayiComrade leader simhloniphe nje simnikeze irespect iyona into esafundiswa yona ke khomo irespect ukuthi noma ngabe umuntu senishayisene but irespect ungayilose ngisho kuma message ami mas message ana naye
ngesikhathi se-event akukho la engake ngamhlasela khona yonke into engangiyikhuluma ngangiyibeka nge-respect because nge-respect ukuthi umholi wami u-SG nge-respect ukuthi uwumuntu and uphethe iqembu lethu elikhulu esilithandayo so i-respect nje ama-comrade ma-MK akube yiyona into ephambili singathanda ukuthi silide but thina singafuni ukulidwa so ke ngingayibeka kanjalo nje ekhona ngikudedele awusazwakali khoma usulahlekile nxese Magayi okusho ukuthi today asivumelana ukuthi abantu iPCC abayi understand iPCC ianda umkhonto wesizwe umsebenzi wePCC futhi asu understand futhi ukuthi awudobi ngaphakathi awulandi mina ngukhomo ukuthi ungifake kwiPCC kodwa umsebenzi wayiPCC iyokulanda umuntu ongaphesheya nongekho ongayithandi ipolitiki kodwa ngoba iorganization yomphakathi iPCC iwona umsebenzi wayo loyo okusho ukuthi ke kumele abaholi bayo bayibambe lo task leyo ukuthi umsebenzi wayo ukuya ngaphandle uyodoba ngaphandle ufake ngaphakathi ekhaya akona ukudoba ngaphakathi kubasket uyayibona so injalo nanso ke manje nakotawus la wotawus obani omawus ithini into yabo labo bantu lapho ngoba eqinisweni Magayi Nxese thina asayithembi into ekuyanyathela uForshivam asayithembi ukuthi kuseyiyo lento mhlawumbe sicabangayo asifuni mhlawumbe ukushaya kanti sishaya into right engenankinga eclean yayibo so lento yomawusi ithini into yayo mhlambe singakangeni lapho kuma union babukhomo ngizobuyela kancane entweni yelokhuzana yePCC yokuthi njengoba uPresident Zuma kuyena president but sesibona abafowethu begxoshana beexpelana bekhipha incwadi benzani abawuyeke lo mkhuba lana kuzosetshenzwa angithi mhlambe la ngafikanga khona khoma ukuthi njengoba iPCC no Sakosco bekhona abokuthi mase bebalandile labantu abangafuni ukungena kwipolitiki mase kiwa evotini bese behlala nabo phansi bethi okay ekugcineni sabahlali base South Africa sesikhalile sihlala sikhala iANC ayifuni ukusenzela lokhu esicela kona iEFF ayifuni ukusenzela lokho iDA ayifuni ukusenzela esikhala ngakho kunganjani ukuthi sizi align neqembu lepolitiki elisithembisayo nesilibonayo ukuthi likhuluma ngezidingo zethu yilapho ke sebengena khona kwipolitiki bengena ngokuyovota kuphela abahlali bese bephinda futhi beyihlehlela abahamba iprogram abenzi lutho abafuni lutho nje ukuyihlanganisa kodwa bathi babuza kuthini ubani efanele simvotele hayi votelana uSibanibani votelana uKhomo votelana uMagayi votelana ubani bese ke besiza lapho ukuthi sithola amavoti ngoba asikhumbule ukuthi uPresident uLukeshilo noma sineyivunguvungu uLukeshilo uthi ngifuna u2/3 majority ngeke nginitshele ukuthi kuzokwenzakalana emva kwalo 2/3 majority but abelungu bayazi ukuthi yini ezokwenzeka kodwa ngeke ngize nginitshele nini ukuthi lo 2/3 majority masike sawuthola yini lezo mina sengijahe kabi ukuthi siwuthole sifike kulento esifanele sifike kuyona ngoba ila abantu beyobona khona ukuthi kanti ngempela sasiyiswa entweni kanti right kanje sasiphika silibelo ukulwa senzani so bese ngiyabuya ke size ko labor desk oholwa babungcobo ngiyakhumbula nje ukuthi I was one of the people wama advisor ukuthi akenzeni ukuze lento yakhe iqoqeke yaqoqeka ke usene-certificate unawo yonke into ubedila kakhulu nama cases abasebenzi mawudila nabasebenzi uhlangana nomsebenzi
osupporta iANC uhlangana nomsebenzi osupport iIFP njalo njalo iFFDA and so forth. But basebenza ukuthi babaguqula ukuthi lezi inkinga eninazo kuma companies njoba ni exploitwa nje ni exploitwa ngoba inhlangano ephethe isimbatha nguboyinye nabaqhashi bese ke besebenza lapho ukulanda imembership ngokuthi babalekelele babalwele amanye ke ama cases engike ngezwe kakhulukazi ngeLabor Desk eSouth Africa Not For Sale bawawinile amanye ama cases and abantu bayasho ukuthi hayibo isizile iMK Labor Desk ngokufika kwayo sesiqashiwe sesiyipermanent kade singekho permanent akusho ke kodwa lokho engikushoyo ukuthi inkinga azikho ngitheke angiyena umkhulumeli wayo kodwa ngoba ngilandela yonke into ngikubona wonke ama group ngiyayingizwa ukuthi zikhona inkinga ayikho ke into ethi mayifika ingabi nazi inkinga njengoba nathi sisesivunguvungweni nje kuna storm esikhona within organization akukona ukuthi sekukhona into efile it's because lento yintsha and isystem esebenza ngayo ayifani nalama system anamaqembu abanama conference lapho kukhethwa khona ubuholi but ake bacabange ngengithinta enye into khomo yokuthi niyacabanga ukube anikushayela ubuhlombe ubusmart ba President Zuma ukube saya kwi conference sihlushwa uTG file ahlale 5 years ngabe kunjani namhlanje njengoba manje ku 8 to 9 months usho ukuthi ngabe sisasalelwe u4 years wonke esizohlala nawo sidikadiwa uTG noma sidikadiwa uDeputy President noma ngabe iOSG cha ngingafuna ukuya lapho kuze bongazi ukuthi sengigxile kuyena kakhulu ngiyalinganisa sengisho ukuthi ake sikunqome lobuhlakani ngoba no TG makuukuthi bayaganga noma mhlamba bekho fit for umsebenzi terminate manje kudlule kulanda omunye noma abantu bangasihleka bathi sesino SG abawu7 ayihluphi leyo ngoba kusengenzeka ukuthi mhlawumbe omunye woTG uSG wayiphumile enza into wrong mhlawumbe useshilo wathi president ngiyazithoba ngenza iphutha ngiyacela ungibuyise ngeke ngisawenza amaphutha afana nalawo uyobuya amxolele amfake makukhona umuntu owenza kanjalo ngoba siyawazi amagale labo kukhona okuhla bakwenzile kanjalo nokubi kukhona bakwenzile kodwa ke asingagxili kulezo zinto so ke lama union ke akhona comrade Khomo aqhamuke kanjalo ezothatha ngoba bebona ukuthi iCOSATU likade iumbrella yama union amaningi ongazi ukuthi siyahluleka ukwenza umsebenzi so base beqhamuka ke nangempela bayasabela ke abantu eindaweni zokusebenza bathi no sesifuna manje iLabor Desk noma oTheusa noma angwazi ke wonke kodwa sesifuna nje ama union azi align nomkhonto wesizwe because awachemile Makayi ikhona into eyenziwa kuma structure ukwenziwa nje kwama structure ungasichaza mhlambe ngayo ngoba nayithanda ukuthi benenkinga igcine iqaleni nje kuniye okwenzakalile mhlamba ungiphindela umbuzo wakho ama structure ungangena nje kuyo mhlambe ngingene kanjani Khomo leyo kwenziwa kwama structure lawa enziwa manje noma lawa enziwa ngike ngangena Khomo ingakho kungazi ukuthi ngifuna ukunderstanda ukuthi ukwenziwa kwama structure kwaba neplan yokuthi asithathe abantu abazosizwa omagaye ngeke basizwe baquestiona kakhulu bayazi abantu ababese the station ngenkathi kuhlelelwa imabhida ukuthi kwama umhlangano ngiquestiona ngezinto ezenzakalayo ngisensitive ke into enethinta imali because abantu angeke ngize ngisho ngithi umagaye abantu bakhiphe imali yabo yokugcina babeka umkhonto la ukhona
bakhiphe imali yabo yokugcina babeka umkhonto la ukhona bebengafandwa ndawo abantu bomkhonto beze bacabanga ama-opposition ukuthi iningi imali ephuma kumkhonto enikeza abantu bethenga igipa abantu bebeyithengela iregalia bengaxhasa umuntu benza ama-program bepheka obriyani benza kodwa ngikutshela ukuthi iningi lalabo bantu elikade lizimisela emkhontweni lishawe ngaphandle ngoba abantu ngeke uzuze ba control noma ubenzisa izinto ezirong angisho njalo so ayisekhethwa ama structure ngalendlela yokuthi asifune abantu abazovumela umthetho sibabeke nangempela ke khomo kube kanjalo nje bebefika comrade SG ashinta ishoyo bathathe leyo nto bayophinda futhi baze balinde yena ukuthi akabuye azobatshela ukuthi thatha ke manje unyawo uthatha ulubeke lapha akukona ukusebenza lokho ukusebenza EFF kanti naye into beyenza futhi lemkhontweni kuthi ukuthi mhlambe kungenzeka ukuthi into ayifunda khona ukuthi iyenzeka mhlambe futhi okunye esiqalayo esingakwazi thina besingakwazi ikona lokho abekwenza thina besikuqala ukuthi khona umuntu okwazi ukwenza lento ekuthiwa i-democratic centralism ayisebenzise kanje azoyisebenzisa ngisho kuma structures aphansi ama structures sasithi lento mhlambe siyoyibona ngasekugcineni mase sithola ilokhuzana u230 obheke sengiyayisho lento bengithi angifuni ukisho kodwa ke nje bekusebenzeka kabuhlungu angifuni ukuphosisa ngoba fanele abantu balinde even ama provinces kwawona bengakwazi ukusebenza fanele alinde yena athatha unyawo alibeke ukuze akwazi ukusebenza akukona ukusebenza la ukuthatha amandla uwabeke kuwena abantu bakhethelini abantu kufana noma abantu baphuca ibudget uthi uthatha ibudget eMpumalanga noma uthatha ibudget eKZN bazo accounta kuyini kanti abantu if ukuthi ubaphuce ibudget ngoba fanele abantu bashare nayo yonke into yokusebenza bese uyabuya wena uzo auditor ukuthi kwenzakalini njoba ngikhuluma nawe nje ifurniture ema-ofisini babhizi bayayiqoqa yazi ukuthi iqoqwa obani kuthiwa yabekwa kwi-storage engeke ngisho ifika ekhokhwa kusona but mangayisho la abantu bangathuka babambizana ukuthi kanti ubeqinisile upresident mayithi abantu bonile abahambile emkhontweni bone kakhulu nami ngisho njalo abantu bonile emkhontweni bone kakhulu kodwa ke sizobuyisa umkhonto abantu ababe nethemba nje namanje ngiphuma kwi program ibigcwele ngendlela eqabile ngisendelwa nezithomba abanye ukuthi kade kune program lapha na uyabona ukuthi ayikusho ukuthi emkhontweni ngempela abantu hayi yonke lento ekhulunyayo bona ibaphazamisi futhi abafune ngisho ukuyizwa bafuna upresident wabo uZuma le ideology anayo ngezwe lase South Africa bafuna ukumbona bafuna ukuthi bambone eyiphethe njengoba uNkulunkulu esasinike yena ngoba noma ungalivula iqembu khoma mawungayena uJacob Zuma ngeke uzuzube nalama numbers khohlwa futhi sinamaqembu amaningi kakhulu sibonile iqembu la Colin Makhubela chief whip wase MK National Lokhuzana National Parliament baphuma kumaqembu abo bafike benza umehluko la kwi-MK party ngobani ba understand ukuthi njengoba babefaka ama dispute ngalela langa May 29 befaka ama dispute bazibona ukuthi bayigcogogwana abancane nanga umuntu umhlanganyelo inqole emasondosondo iza nawo yonke into kuza umfula udla indwane babona ukuthi asigibele le moto ukuze siye ngayo phambili so ke siyakubonga ke lokho ukuthi ke no abantu abeze kumkhonto kodwa ngisagcizelela abayeka abantu ukunyakazisa ama structure njengamanje ngoba siyazi ukuthi yini lento eyenziwayo khoma Makayi nangakubuza nje something nje mhlawumbe nje ngokubuka njengamanje sino SG I think mhlawumbe siba u7 siba nayo uma ngathiwa ungathola ithuba lokuthi uhlole umuntu oSG noma umuntu ombonayo ukuthi sidinga uhlobo onjani manje la SG womuntu kuthini ukuphawula kwakho ngomuntu esimdingayo njengo SG ukuthi singaphinda phindwa
into eyodwa ekutheni sibe no SG abakhulu ababaningi abandayo nje kakhulu ekutheni baxoshwe ngoba inkinga engibhekene nayo magayi lento ukuthi angiyithandi mina leader ezoba i-leader emkhontweni ngoba i-leader emkhontweni uma ngabe isisusiwe kwi-position e-leader kuyo singambona indawo lo muntu lo muntu lo angimthathi njenge-leader mina kuthini magayi ukuphawula kwakho njengamanje ngokufisa kwakho njengemember yomkhonto wesizwe kumuntu ongabo SG manje ungalindela umuntu onjani nje makuthiwa nje umchazo umuntu nje obona ukuthi lo muntu lo angafitha kule yokubo SG waze wangifaka emibuzweni onzima Khomo kodwa ke ngoba umuntu uhlezi ready and umuntu ulidile endaweni eziningi nakuba uMagaye engadumanga kwipolitiki kodwa ipolitiki ubeyilandela kakhulu ngeke ngisho ukuthi ngo2020 2021 inengayenza yangisondeza nepolitiki kakhulu kodwa mangiphendula umbuzo wakho Khomo sidinga umuntu o down to earth but ofuthi ongayithathi inonsense futhi umuntu okwazi ukukhomanda umuntu one respect why ngithi ongayithathi nonsense I'm sorry ukusebenzisa igama eli strong kunabantu phela bake bafuna ukwenzisa into engekho right ngoba be abuse ukuthi number 1 ubanikeze respect uya down to earth bese abusela lokho but njengamanje into ekufanele sibe nayo i-integrity ye organization ukuthi ubuse sifaka laphana I think uComrade Floyd was the right candidate because siyamazi but ke asingenzi iphutha lokuthi silande iface noma ngabe izokhulela khona kubsecretary kodwa asingalandi iface compromised asingalandi umuntu esothi masilandele irecord lakhe sithola ukuthi kunezinto ezimbi akazenza but sengibuyela kwi-CV ukube kuthiwa bengenzela umuntu i-CV bengizothi mina sidinga i-unifier more than anything ngoba lama cracks onke enzekile if umuntu ozoba khona engenaso iskill to unify lama cabals lawa akhona and engenayo iplan yokuthi uzowahlanganisa kanjani we are heading to a disaster ngike ngathi ngikhuluma nabanye njengamanje sidinga uSG ozosithatha athi mayisibeka kuMarch kube ukuthi ama problems esinawo we are sitting at 80% ebungconweni bama problems esinawo yangithola usho ukuthi wonke ngibala lapha ama conflicts ngibala ama structures ngibala yonke into kube ukuthi sesihleli ku 80% why ngisho njalo na ngisho ngoba ngoMarch April June kuzobe kuqala ama campaign so asikwazi ukuya kuma campaign si divided kanje so if usingenaye umuntu oyi-unifier ozohlanganisa ama comrade and awalalele bathi ngaphambi awalalele mayingene eminyango akhombise respect ukuthi uya recognize ukuthi uze kubantu once abantu abanikeze respect Khomo bazokulalela I know ukuthi akhona amahlongandlebe ngitsebenzisele lo gama angafuni ngoba phela khumbulani ukuthi Khomo kunabantu esizothi bayi MK kanti akuyona njengoba sikhuluma ngeunit nje babhizi bona baya plan ukuthi hayi abayibiza imhlangano sizoya soyibhidliza ngoba bayona iMK vele bathunyiwe nabo to distract so we need that kind of a person and enye into okufanele into ezenayo ukuthi akeze neplan phela yokuthi yini engizoqala ngayo njengoba ngishilo ngathi ukunify 2 akulungisa into yama constituency office 3 akuklinwe ioffice lele ebeligcwele kuholelwa abantu imali eziphezulu ebezikade akade bezihole ngeke ngize ngizigagule la
akuclean ama-office kubonakala ukuthi umuntu wenzani, le desk yenzani, lena yenzani, ifanele nokuhola, ayifanele ukuhola, ayidisperse because ayusebenzeli umkhonto, izothatha nje imali because le nto igcina isiyenzeka nge-friendship yokuthi kuluke kufakwa abantu nje bezohola, behola imali ye-MK beluke bezohola. So-ke umuntu ozofika clean lawo ma-office bese sibheka phambili a-implement ukuthi yini yonke into aqhamuka nayo fanele implement ukuze sikwazi ukuthi sidile nalama problems, akwazi futhi uSGO khona akwazi ukuba ne-communication right no organizer wakhe. Ngoba uorganizer njengamanje simdinga kakhulu uorganizer ubabundlela ngoba uyena usa-organizer, simdinga kakhulu ukuthi akagijimise komfana omncane. I'm happy ukuthi umzimba wakho uyamvumela mncanyana ufana nalo wami, mina sengaba nesisu ngeke ngisakwazi ukugijima kakhulu. Kodwa nje sidinga uorganizer asebenzisane no-SG omusha ukuze sikwazi ukuthi si-revive ama-comrade. Kuphinde-ke futhi khomo kunento esasiyiqalile uFloyd ayithathile lento yayiqhamuke no-comrade odokotela abathinta uComrade uMaphumulo uLindani Maphumulo. uComrade Lindani Maphumulo wathinta mina, saxhumana nalabo dokotela ngawuba introducer kuFloyd. Ngase ngikubona kuyiprogram ukuthi MK ifanele ibe ne-medics desk ngaphakathi. Ubathathile labo dokotela bahambile baye kuyena. Kusho ukuthi ngezinye indlela wonke ama-program ebesikade sinawo uFloyd wenze njani, wathathile yonke into ebesikade siyiqambile nabe kade engayazi uyithathile because kuningi esikreatile la ngaphakathi kumkhondo. Ake ngisho nje ukuthi ngake ngacreator udisaster ngesimo sasothongathi sisavumelana nobuholi baseThekwini. Niyawazi udisaster waseThekwini ukuthi ubuvibrant kanjani. So ufakileke njengoba sikhuluma nje nomongameli but sawufaka under i-welfare ngoba sesifuna ukuthi ubhekelele kuyona yonke into. Sifuna ku-SG ozokwazi ukubuka lezo zinto ukuthi nanka ama-program akufanele arun. Siphinde sibuye futhi siyajabula ukuthi sinomuntu manje ophila nokukhubazeka eParliament okuComrade Zibuse Cele. Kade ikhala igenge, siyabonga. Kade ikhala igenge abaphila abantu ne-disability bethi akekho umuntu eParliament onokukhubazeka. Kodwa bajabulileke ukubona ukuthi hayi ukhona umuntu osezokhuluma into yabo ngokukhulu. Sifuna yonke lonto ibe kuba ama-program azidlali la. Ngiyayisho njalo-ke mase ngibhala ku-national group ngithi azidlali la sizosebenza. So zonke lezi zinto zifuna ukufakwa ziningi khomo ziningi kakhulu. Siqhamuke no-sport ngoba lana soku-national live olalelwa yonke indawo. Siqhamuke no-sport eThekwini bekudlalwa in and out ama-weekend kuyi-division yaka-sport. Asiwajwayela ama-sport ngoba ayabahlanganisa abantu ma-comrade. I know ukuthi i-problem njengamanje wonke umuntu exhausted amaphakethe udonse kanzima emkhontweni but sizocela ku-president ukuthi no ake sibuke i-budget sibone ukuthi ama-comrade kuma-region sizowalekelela kanjani. Ngiyiphathi yaloko ukuthi sizoxoxa ukuze abantu bangasho mase ngikhuluma lezi zinto but unike ubani ilungelo. Cha, upresident ngisoze nangibona ngishuthe naye ngoba nisuke nenze iphutha nina manishuthe no-president bese nifuna nisimbone ukuthi kade niye ku-president bese nikusebenzisa wrong khoma ukuthi kade usuveza isithombe sa-president. Angisivezi apho ngisho yedwa wakwasibone sami isithombe no-president, hayi ukuthi khona wrong noma ngimthandi noma ngiyamzwa. Cha, ngenzela abantu bangasho uma ngikhuluma nabo bathi ngiyabaconvince nesithombe ngoba khona benza kanjalo. So-ke sidinga-ke u-SGO njalo excuse me babukhomo sidinga uSG ozositshela ukuthi iGBV sizodila kanjani nama challenges akhona. Sidinga uSG ozositshela ukuthi ezikoleni yini sizoyenza iMK ezozidayisa ngayo ukuthi mayisiphethe amandla nansi into eyoyenza. Sidinga uSG lana okwazi ukucreate izinto azenze ziphile ukuze sizokwazi ukuthi sidinga uSG lana ozofika ne-communication because lana bekune-communication breakdown. Uthola ukuthi
information from high command provincial izofika marriage ayehli kahle sidinga uSG ozosihlahlela indlela ngecommunication sikwazi ukuthola izinto zishisa nanokuthi fanele senzeni angingakuvezi konke ngoba kodwa umuntu mayese interviewer khomo bese kuba ukuthi sengilivule lonke ipage le interview bese kuphasa nazo interview uyazi ukuthi khona into abantu abangayazi ne ekumele abantu bayifunde kakhulu yazi bafethu ukuthi umkhonto wesizwe yiqembu elikhulu elipowerful enamandla ngendlela embangalisayo into eyosilimaza emkhontweni sebengekho shivambo sebehambile kulabo bayosala umona umona into eyosibulala kakhulu ngoba into ehlupha kakhulu abantu banomona once uMagaye waba kwiposition akuyo uyakwazi uMagaye ukuvalela abanye oMagaye uyakwazi uMagaye ukuthi lo power leyo akuyo ayisebenzise ngendlela errong ekutheni acindezele abanye oMagaye aphinde futhi uMagaye azofuna amanye ama-position futhi la ngaphakathi futhi kodwa uyazazi naye ukuthi ungumcindezeli wabanye abantu uSG uhambile uvula iphathi yakhe uFred kodwa ake MK amahle siqede lento yomona ngoba umona ngeke usise ndawo umona ngeke usifikise la sifuna khona yazi Magaye ngifike ngabizwa lapha ka communication ngafaka communication kwathiwa khomo ngena communication hayi nami ngikoloza ngoba angiyena umuntu ekhundla ngizele nenkundla emkhontweni ikade umzila mina yami nje nje ngila emzileni ngangena ka communication kanti icontrol le ngifakelwa kuyo nje ka communication ukuthi kumele ngicontrol ukuthi njengoba konke uma kuthiwa namanje nje ngilana nje nge communication bengamele ngimbize uMagaye just for icontrol ukuthi ngikwazi ukuthi ngicontrol kodwa uma ngabe ngikhona la uyasuka lophethe ilokhu icommunication sengihoste uMary Phandi akangifoneli mina angibuza ukuthi khomo why uyasuka lapho uyangiremove ka communication sinenkinga yabantu abanomona nabantu abathatha ipower abanikezwe yona mase kuba ngazi ukuthi usephethe organization asibadinga abantu abanjalo mina lo ngikushoyo angikhaleli lento ya communication but ngikhaleli system le operator ukuthi uma ngabe ungahambisana abantu abathize kumele ucindezeleke kumele uxoxwe kumele kwenziweni asidingi yonke lonto leyo asifuni yonke lonto leyo uma ngase ama MK amahle wonke leadership yakudle yaphansi bafunde ukuthi umona iyonto leyo futhi nesibulale futhi bazohamba boFreud bona bangabi khona siphinde sizobulawa umona thina sisodwa ukuthi uma ngabe sesithola amandla sesinepower sekumele siqobe bonke oMagaye sibacindezele ukuthi nje bangaveli inhloso bacindezele akuyona into esifunayo leyo bafowethu yathi ama MK amahle angawuphatha umkhonto Magaye akuphatha ihawu njengamanje ayagwaza ayavika umona bafethu mawuphele ngoba ninomona niyayithanda futhi neyikhundla futhi ninjalo uzongiphatha kanjani ubo SG wami kodwa unamandla okucindezela abanye abantu ngamanye amazwi sobo SG wena ongatshelwa sobo SG wena wazi umuntu ophambana nje nawe nje awusiyamgcoba nje wena no asibadingi oMagaye abanjalo sifuna uMagaye bangabe ngimgcoba uMagaye understand ukuthi siyakha isitini siyawa asiye phambili mfowethu iyonto esifunayo leyo kodwa hayi oMagaye bangavuka nje uMagaye uyamgcoba ngesitini uMagaye usiyakushaya ngomkhonto uyaqeda ngawo asibadinga abantu abafana nabo lapho umona bafowethu ngeke usifikise la siyakhona abantu bakithi abafunde ukuthi iposition neposition oyithola emkhontweni irespect lo position leyo wenze sure futhi ukuthi ukhumbule futhi ukuthi uma ubekiwe kwathiwa nangu uMagaye uSG but uMagaye akhumbula into eyodwa ukuthi ngila ngikhona nje angizibekanga mina ngibekwe ngabantu
abantu abangenze bangibeka la ngikhona kodwa once wangaba respect abantu izoba khona inkinga ake sisebenzeni makhomanda amahle siyeni phambili bafowethu lento yomona nepower sicabanga ukuthi imkhonto wesizwe siyawu-owna noma mhlambe ithini abanikazi bawo no ngane zakwethu sonke umkhonto wesizwe owethu siyawu-owna somkhonto wesizwe into ebaluleke kakhulu i-respect ngane zakwethu ake siyeni phambili yes makade mhlambe khomo umuntu makade ufaka nje abawu-2 nabawu-3 nje just niqhubeka kodwa qhubeka mhlambe umuntu eseyangasekugcineni khomo ngifuna ukuthinta lento yeParliament ngenkathi uComrade SG wethu esezohamba uhlangane nabantu abathile basubmit ama list eParliament eParliament nje lase legislature KZN bekhishwe abantu I think about 29 mangaphosisi and ka national angikhumbuli bekhishwa abantu abangaki kodwa sesiyibonile list yaka national and yinhle abantu abacomplain but into engifuna ukuyithinta ukuthi uyabona lana ukuthi bekhethwa ngomngani mawubuka ama list akade submitiwe akwaziwe ukuthi accounteract adonse akhishwe yonke lento ibiyenziwa ubani uComrade SG wethu wawasubmita and ngayi alama kwakulesine ngithatha ucingo ngifonela eheadquarters ngathi kuvula iwindi la ka IEC kunama list azongena ngoba mina i-information yasifikela khoma kunama list azongena eParliament and lama list mayikangena eniphinde nikwazi ukubakhipha labo bantu ngomkhondo noma bebecabanga ngani noma bacabanga ukuthi lapha eParliament kuyodlalwa uyayizwa khoma noma bebecabanga ukuthi eParliament kanti kuyodlalwa kuyogangwa angithi yonke lento yenziwa ngamabomu ukuze abantu bezokhala bethi hey ngokwetopic osokunikwe yona ngalelo langa so if lo msebenzi ungawenzi kahle kodwa nibe nikhala futhi ukuthi hey abantu bethu abaseParliament abakalungi kahle for ama debate niyaphinda futhi nilanda abantu abangeke baze bafithi mawungabuka nje list nje khomo you'll be surprised ukuthi ngempela uComrade SG wethu benzani yini lento abeyenza but ke fortunately ke udluliwe kuleyo nto kulindwe ke manje ilokhuzana yase KZN mhlawumbe neyasempumalanga ngikho shona noma sebeyitholile yini ukuze kubonakala ukuthi obani abakwazile ukuthi bangene eParliament bahambe bayosimela ngoba kona isikhathi masibeka sizohamba sihambe sibe ngcono ngeke sihlale sinje sizohamba siba ngcono kodwa ke sibala u4 years asambe sithole lo 2/3 majority ukhulu okungale okuphethwe ngiyabonga siyabonga nje kakhulu bafowethu baningi abantu abarequestile angazi nguthatha kanjani ngithini kodwa ke hayi bathathe okay kodwa baningi kakhulu kodwa Dlamini awona mali Dlamini I think imaki yakhe uDlamini lapha ya yeah sivulekile thank you no asibingelele Mr Khomo ekhasini lakho la live sibingelele noma gaye baba ngaphakathi then mase sibingelela nje abalaleli bonke base South Africa abakhona kulo live ngoba ngiyabona ukuthi ya abantu abakhona vele lana balako 300 something thousand so abantu abaningi kakhulu lapha
but ke okwami nje ngeke kube kuningi but ngizoba short and brief. I'm not going to be in my issues omkhonto wesizwe, but ngizokhuluma ngayani ngePCC ngoba ngifuna ukwenza just a small clarity so that engeke abantu badideke kuleyo nto. By the way, angisho ngithi uBF Dlamini uyena uhlalo wakaZulu Natal kwiPCC. Ngifuna ukucacisa nje le khulumekako ngoba ngiyayizwa ukuthi iyaqhamuka leyo ukuthi iPCC ayingadobi ngaphakathi. Ngizoyicacisa leyo kahle hle. Before ube a member ye political party noma yipi uzokumhlali lapha. So wonke umuntu mase decide ukuthi angisayingena indaba zepolitiki usuke ewumhlali lapha. Ngaleyo ndlela it is very wrong ukuthi statement esithi ufuna landa abanye abantu ubayeka abantu abangaphakathi, because la sikwi society sidila na wonke umuntu. But ngikusho lokho abantu vele njengamanje abamkhonto wesizwe mhlawumbe kuma regions ehlala kona ba recruitwa abantu abalida iPCC vele, you understand. So ekugcineni mekuthi ipolitical party lesithemba lethu kumele ngakwazi ukufinyelela endaweni ezithize, kumele ikwazi ukuthi bahambe bona futhi njengabahlali boyokhulumela abahlali ngoba kunendawo ufuna bangene kuzona ezikwazi ukuthi zilekelele, but hayi ukuthi kuthiwa akungadotshwa ngaphakathi ezifu iPCC i-political party. iPCC is not a political party, but it is an alliance yomkhonto wesizwe ethena ama-issues direct asekuhlaleni. Angijayibona leyo ingakho nje ubona ukuthi mina anginayo iposition enginayo kumkhonto wesizwe, but ngilida kwi-PCC njengamanje ebahlaleni ngisekuhlaleni lapho. But akuyona futhi problem ukuthola ukuthi uyalida kwi-political party uphinde futhi ulide na kwi-PCC ngoba usuke vele umhlali nalapho. Befuna nje ukuchaza leyo nto le ukuze ngingadidanisi mhlambe Mr. Khoma nawe Magaya ilokho nje kuphela bafowethu. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu. Babhlami nginombuzo ke njengoba usuzowayithinta ebengiyibuze kuyivideo ebengiyenzile ngikhathazekile ngamaqembu angaphansi komkhonto wesizwe. Umbuzo wami uthi ngo-2027 sibheke uhulumeni basekhaya, uma ngabe umkhonto wesizwe uphakamisa uMakuyi lapho ukuthi abe ikhansela laseMtshezi, ngeke yini iPCC iphakamisa umuntu wayo nayo? Hayi ngichaze leyo nto leyo. Akuwona umkhonto wesizwe ophakamisayo umuntu ozobe ikhansela. Ngicela uyichaza kahle leyo nto. Umkhonto wesizwe as a political party yona ihamba yekuhlaleni iyokhuluma nabantu basekuhlaleni ukuthi abantu basekuhlaleni nakube yibona abashoyo ukuthi ubani abamfunayo ukuthi abe ikhansela. Mekuthi lo, excuse me, umuntu abamkhethile bakhetha umfundisi ongayona member of any political party, but umphakathi udinga umfundisi. Umsebenzi we-MK ukuthi umconvince lo muntu lo ukuthi abe member yomkhonto wesizwe. That's simple and straightforward. But akuyona futhi iPCC ezo dictator. iPCC ithi usibani must be a councillor. Cha, abantu basekuhlaleni behlangene okuyibona abazobuzwa bayikhulumela esidlangalaleni begcwele ukuthi no, thina sikholele ukuthi usibani angakwazi ukuthi asilekelele kuleyo kube ikhansela. Angithebo ileyo nje kuphela Mr. Khoma. Dlamini mina ngona angiyona iPCC, ngingumkhonto wesizwe. Yeah. Umkhonto wesizwe organization. Umkhonto wesizwe wona uwodwa ngaphandle kwePCC, ngaphandle kwamaphathi lawa angaphansi kumkhonto wesizwe. La ngikhona iPCC ayikho. Okusho ukuthi noma sibuko ukuthi nangu kwenza angaba ikhansela, asombuka ngeso lePCC, sombuka under iumbrella yomkhonto wesizwe. Umbuzo wami usuthi ke nangu umkhonto wesizwe usuyambona ukwenza ukuthi sifuna ukwenza ukuthi abe ikhansela ukwenza. Umbuzo wami usuthi ke iPCC ayizoqhamukani nabo ebahlalini nomuntu wayo usuthi nangu umuntu wethineza iPCC ayizoxabana nalapho. Ngenza Dlamini lapho yokuthi ngiyazi manje iPCC yokuthi ohambweni lethu ayixabani egcineni. Yebo, lamaqembu lawa omawuso obani angaphansi kwekwekwela kumele ngibe sure ukuthi sisonke sihamba sonke ayizoxabana yini mase kufika kubuma lokunjani ohulumeni basekhaya. Angingenelana ngiyabonga mhlawumbe ukubuza lo mbuzo lo Mr. Khoma.
mina where I'm coming from uqala nje la sisuka khona mina ngisuka kagogo impilo yami yonke kade ngikagogo yonke leminyaka ngikhule ngikagogo yabo kabe basikhula kagogo besinayi alliance kagogo sangu I was a member ya sangu bengiphinde futhi ngibe yimember ya SCP ngiphinde futhi ngibe yimember yomkhonto wesizwe yezwe lona i-command lomkhonto wesizwe so can you imagine order it has never been a time la uthi ukuthi umkhonto wesizwe noma isango iyayidictator ithi sifuna usibanibani ukuthi akabe ikhansela so ngabe kuqala manje leyo nto leyo futhi ke ingakho nje fanele understand leni ethi ngoba siyazazi inkinga ezenzekile kagogo vele sesidila ngazo manje inkinga ezenzekile lapho ukuthi singaphinde kwenzeka ama mistake afana nalawo enzeka singale kagogo but ke le usho ukuthi uthi wena la ukhona ayikho iPCC angiveze lo mhlawumbe ngathi alikho igama lePCC kodwa wena umhlali la uhlala khona so akekho umuntu ongayena umhlali ngoba nakhona kade ingaka announce umkhonto wesizwe wathi uthi wena usayingena indaba zepolitiki ngoba usukhathela kodwa kutheme kuqhama umkhonto wesizwe wasukuma wena umhlali ngakubuza sigijima nawe la ku TikTok sasikhuluma nawe la ku TikTok saqala nawe la ukukhumbula kahle asiyenzi belula Dlamini ayike easy ne ngiphe ilanga ungiphe usuku ama member onke ePCC ngizoba no live way nje nizoyichaza iPCC kahle ukuze singayi lokhunji le enhle kangaka siyenzakalile isicelo sami sokuwena wena uzothi okay inini la khona nifuna ukubuya khona so memezela nje ukuthi iPCC sobe sina nizoyichaza kahle le iPCC kuze wonke umuntu ayi understand kahle baba ngicela nje kuloko into emnandi into akulungele sokwenza lokho akunankinga but ngifuna ukuveza lokho umuntu ongathi aka understand iPCC ingabe unenkinga vele yena but ke zoyichaza le ima khawunamali asingayibeki kanjalo ngoba iPCC njengamanje abantu abaningi abanalwazi lwayo asingathi unenkinga umuntu ongayi understand ngoba iPCC ikhona kodwa ingabaningi eKZN yaziwe wona ngoba eKZN but akuyona into eyaziwe na wonke umuntu national because bakhona abangayazi iPCC akusho banenkinga oyibeka kanjalo noma oyibeka kanjalo iyazwakala mhlawumbe ngoba siyafuna Dlamini ngiphe ilanga Dlamini sihlale phansi ngini-host eziPCC nizoyichaza kahle ebantwini ukuze ivakale kahle ebantwini qonama akonakele qonamandla ngoba muzoyichaza kaningi nga-endaphi ngasabonakali kanti kumele ibonakale ngiphe ilanga ngoba siyakhonelana nawe sizokhuluma ocingweni akunankinga sokhuluma kulungile baba ya niwasibonga qonamandla Mnqobi qonamandla leadership. I'm just trying to switch on this thing of videos and all of that. Yazwakala lead. Yes, yazwakala. No ngibonga yazi bengizama ukuconnecta ngenye device ezoma kahle. Sengicela ngisebenzisa yona ifone le. Angithemba ukuthi ngizwakala kahle. Yes, yazwakala. Sengize ngathiza ne diary babukhomo. Commando Khomo angifuna ukuthi babukhomo manje ama commander kumele siwanikeze respect ukuthi ama leaders so they are commanders and just like president the commander president or comrade president so that we accord them the stature of being leadership no mhlambe njengomuntu ofaka ongene ngewindow ngibonge ithuba commander Khomo esengenkulu inhlonipho ngiyabingelela ku commander uMagayi asange sihlanganeke ne leadership but ikhulume a mouthful ngabe ngayimosha mangangena kakhulu enkulumweni yakhe mhlawumbe ngizothinda nje into ezincane that maybe you need me to clarify but maybe before I do that mhlawumbe umuntu kuzomela ukuthi ezethule kubantu mhlawumbe bangahlale bengamazi ngoba asikwazi qagela ukuthi abantu bayasazi ukuthi singobani igama lami ngumnqobo kaMsezane ngisuka eFilith eFrayed Zululand region activist nje ngokuzalwa ngizalwe ngiactivist nje kakhulukazi from primary school high school all the way to university ngase ke ukusuka na i-organization umuntu mhlaba siwa kuyo nami ngisiwa khona kagogo before kwagogo angazi ngebe kwenye organization ngibusiness student politics manje ngithi ngikuthinde nje lokho ukuze mangenze mhlaba ama examples ngizozama ukuba brief commander Khomo
mangenza ama examples kube khona ukuthi khona i-background mhlawumbe umuntu asuka kuyona. There are critical questions that Commander Khomo you've touched on engingafisa ukuqala kuwokuqala abalekile ngoba ngifuna isiwabrush off. Eyokuqala engifuna ukuqala kuyona before I get to these issues engiyinotha la nezinye mhlawumbe engingafisa ukuyithinta. Lo mbuzo critical ethi ubuza manje ukuthi kunama organizations asemaningi athi they align themselves with umkhonto. Now kuye kubeke ingozana ukukhuluma okunye babukhomo ngumuntu othunyiwe eParliament at the National Assembly, so ngiyimember nami amongst the other people that are there, and I'm a person that was deployed outside of the initial list, so angitholakali ama discussions amaningi lapho sokukhuluma nama list ngoba angaze ngibe ku list. I was just deployed ngesikhathi deploy uComrade Deputy President uComrade Hlophe amongst other comrades, so there were 7 of us when we were deployed to Parliament. Shuthi ngicabanga ukuthi leadership yakubona kufanele ukuthi sibe amongst the people that are sent to Parliament. So mangikhuluma kodwa I speak as an activist of umkhonto wesizwe and as an activist of society, so that I run away from speaking on behalf of the organization or on matters that would require the organization to khulume ngawo. So I'm going to speak on issues as an activist, as issues that I can stand for phambi kwa noma umuntu umuntu mangathiwa ngikhulume ngawo. But oqala ngifuna ukukhuluma ngawo babukhomo ngizokwenza example. Ngesikhathi sami sase university kwakukhona into ebizwa nge-PYA, i-Progressive Youth Alliance. I-PYA, it consists of ISASCO as a driving seat organization kuma university noma colleges, bese kuba khona i-YCLSA, Young Communist League of South Africa, kube khona i-ANC Youth League, bese kuba khona i-COSAS, which i-COSAS ayikho ke kuma higher education institutions. So mathathu. So kwakuthiwa mase kumele kuye kuma SRC elections babukhomo kube nama discussions where ithi i-YCL njengami nje mina ngadeploy i-YCL sengiduke SRC level when I was doing my honors degree. Ithi YCL now ama candidates now sicela ukuthi SASCO maso deploy anifakela abantu bethu ababili ne-ANC Youth League into efanayo. Then SASCO is the umbrella organization that contests elections. Ithatha amagama from this organization. By the way, it had to happen ngoba sasibiza nge-alliance. So ngiyakule ibuza ukuthi asizukuyithola nikusasa this MK aligned organization making certain demands to say sifuna ukuthi angifuna ukukhuluma ngekhansela kuphela, but when it comes to leadership roles nje it's a critical question that we must ask at some point ukuthi indima edlalwa lama organizations ayizukufika lapho ezoba ne conflict of interest khona whereby they would say they are demanding that they participate in leadership roles or structures of the MK party because they are aligned with it. So ngithi nje lo mbuzo noma ngu-emphasize ngoba uzobaleka at some point ukuthi senze discussion ngawo. But further to that, kumele sikhulume ukuthi laba organizations akhandwe manje sekukhona i-MK party, they, I'm saying this without fear of contradiction, they get relevance because of the brand MK party. Now, if they totally irrelevance ngokuthi they are aligned with the MK party, now we want to get an understanding of their impact in society and participation in mobilization for the MK party. It's a question that we must ask whenever we gather, because kuzokwenzeka when organizations come and submit into ebizwa ngethiwa yini message of support in our programs of the MK party. But when we speak about mobilization and their members that they bring to the MK party or that are in support of the MK party is something that should be tangible. I'm not saying that they're not playing an impactful role, or I'm not implying or insinuating that they might not be playing a critical role, but I'm saying it must be visible. I hope this platform was Xaza, Commander Khomo is the chair of this session or this space, be quoted out of context. But those are very important points and things that we will not shy away from discussing. As activists of the umkhonto wesizwe party. But then those are just issues that I wanted to deal with as a, by the way, Commander Khomo. Commander Makaye spoke about a very critical point about programs that the MK party has had embarked on. Ngizoxolisa ukufaka isingisi lapho nalapho akusikuthi ngizela ukuthi ngiyazi ukuthi isiZulu angazi
mhlabela ngikhulele khona emakhaya angikhulanga ngisemakhaya mina kodwa so ukomanda Makaya ukhuluma issue ebaleka kakhulu yama program lesi siwaqalile njengomkhondo wesizwe. Ngizokhuluma ngalena ke yama MK Medics because nginolwazi ngayo. Anginalwazi ngeyama MK Medics but nginolwazi ngento yama doctors in the MK part. There's an initiative that umuntu took early last year. That was initiative eqalwa umuntu udokotela uDr Dladla owayefunde eCuba usuka ngapha eZululand region I think ngokusebenza ngazo mekhaya kubo kungalapho yini. They started any initiative ebizwa nge-green medicine. This was before MK Medics and it was introduced to Comrade President Umsholozi and he endorsed it himself. He even shared ama ideas afuna ukuwabona enzeka. When it comes to sectors and it comes to health, obviously education, but ngalo sikhathi that's the meeting regarding ama doctors that want to volunteer and participate in a space under the umbrella of umkhondo wesizwe yabizwa nge-green medicine. Angazi ke ngokuthi oba ngilidi kwi-high command noma kwi-structure lesesiphezulu njengamanje. What then happened kwase kuba prevalent into yama MK Medics. Sendula into eyiningi ke la ku WhatsApp work to hike ngama MK Medics that are attacking on Twitter that are aligned with certain comrades and all of that. So I wanted to touch on that to say that in actual fact there was already a program in action of MK doctors that wanted or that are participating for that matter in that program of action engaphansi komkhondo wesizwe that might not be very prevalent, but I think it's about time that we put our efforts in reviving it and ensuring that ikhona kahle kahle into ekhona kanjalo in our space. That's just amongst programs that I wanted to highlight on Tito Babu Comrade Makaya. But then I think amongst critical issues that I want to touch on very, very briefly. Commander Komo, last time I was in this space, I think I should get your number. So that when you have these platforms, Mtabu comes and participates and deposits Mtabu 2 cents of opinion, but we ku space lakho babukhoma sibaleke kakhulu. Ngicela ukuthatha izinto ezibaleke kakhulu manje singayiyeki ukuzenza noma ukuzikhuluma. One, uthiwa in the absence of truth lies assume the responsibility of truth. Njengamanje ku social media people are saying all types of things about umkhondo wesizwe, about certain comrades within umkhondo wesizwe and all of that, and ivoice yethu thina njengama activists omkhondo incane kakhulu. Hence such a platform as great as yours, Commander Komo, is very important that we come in and we express our sentiments and we make inputs that are very important so that our people know that umkhondo wesizwe is indeed intact. President Zuma in the launch of the MK Youth League June 16 spoke about something that was very critical when he said he's going to undertake uhambo in all provinces where uzofikela labantu in the provinces that are going to give an indication of ukuthi ibapha abantu ababona befanele ukuleader ama structures of umkhondo wesizwe and therefore hear the views of the people, so that abantu abalidayo abantu abanga imposwanga but abantu abafunwa abantu in their respective provinces, in their respective regions. So it was a point that I think we need to reiterate in the space to say that indeed the president himself said he'd undertake into kanjalo ukuthi we might have all our issues. We have a lot of issues, Commander Komo and Commander Makaya, that you've touched on engafuna ungena kona mina because ngawuthi conflicted kancane. Izathu kuyazazi Baba Komo would have been very instrumental even in the beginning. At some point kusekhona before National High Command wakhona i-National Interim Corps. Yabo, so manje umuntu akakwazi ukuzikhuluma ngoba kuzothiwa si controversial. So into ebalekile kumele sizikhulume lezo ukuthi i-leadership capable ngoba capable under the stewardship of Comrade President izokwazi ukuthi